Uyu munsi ku cyumweru Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko yikuye mu mwanya w'umukandida w'umukuru w'igihugu mu matora azaba mu kwezi kwa 11. Ni nyuma y'uko yari amaze iminsi yakira ubutumwa bw'abademokrate barimo n'ababaye abategetsi bamusaba kudakomeza kwiyamamaza. Biden avuye mu rugamba rwo gukomeza kwiyamamariza kongera kuyobora igihugu mu matora yari kuzaba ahanganyemo na Donald Trump nawe wahoze ari perezida. Kuba Biden yikuye muri aya matora afatwa nk'urugamba hagati y'abademokrate n'abarepublikani bibaye nyuma y'uko yari yararahiriye kuzibukira yumvikanisha ko ariwe mukandida ubereye. Mu matwi ye birashoboka ko yakomeje kumva kenshi ko imyaka ye ari ikibazo hashingiwe no kukuba ataritwaye neza mu kiganiro mpaka giherutse cyamuhuje na Donald Trump bari bahanganye. Kuri ubu Biden yavuze ko ashyigikiye ko Vice President we Kamala Harris ari we uzahagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora. Babinyujije mu butumwa bwo ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Bill Clinton wahoze ari perezida wa Amerika n'umufasha we Hillary Clinton wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bishimiye icyemezo cya Biden cyo kureka kwiyamamaza, ahubwo nabo bagaragara nk'abashyigikiye Kamala Harris. Mu gushimira imirimo itangaje n'ibindi Perezida Biden yagezeho, umuryango wa Clinton mu itangazo ryawo wavuze ko utewe ishema no kwifatanya na Joe Biden mu gushyigikira Kamala Harris nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate. Uretse ibyo, nabo bumvikanishije ko bazakora ibishoboka byose ngo bamushyigikire. Ku ruhande rw'abaturage ba hano muri Amerika batora bo mu ishyaka ry'abademokrate, nabo bafite uko bakiriye icyemezo kigaragara nk'icyari kigoye Biden gufata cyo kureka kwiyamamaza. Ubushize twatoye Biden, ariko turatekereza ku kuntu ishyaka ry'abademokrate ryagira ubuyobozi bushya kandi ku muntu ukiri muto. Kandi rero nizeye ko ari ibintu bifite ishingiro gushyiraho Kamala Harris, noneho hagashakishwa uwo bakomeza kwiyamamazanya. Kandi tekereza ku kuntu ishyaka ry'abademokrate rizaheshwa imbaraga n'ibyo, noneho tukajya guhangana na Trump turi mu mwanya mwiza. Maze kumva ko akuyemo kandidatire ye, nibyo numvise kuko mbibonye kuri televiziyo hariya. Ubitekerezaho iki? Ni ikibazo, ariko ndizera ko byari bikwiye kuko ubona ko yari amaze igihe asa nk'udahari mu mutwe. Birababaje, gusa ni bya bintu ubona bibaye ukavuga uti cyari ikibazo cy'igihe gusa kugira ngo bibe. Ibyo nibyo ntekereza. Natekerezaga ko ibi bizabaho. Ndumva Perezida Biden ambabaje, ariko afite imyaka 41. Ntabwo niyumvisha ko naziyamamariza kuba perezida mu myaka 15 iri imbere igihe nzaba amaze kugira imyaka 41. Rero ndatekereza ko ibi byari byitezwe, ariko kandi arambabaje. Tugiye kureba ikizakurikiraho. Undi wo mu ishyaka ry'abademokrate ariko ufite inkomoko mu Rwanda ni Alice Cyusa utuye muri leta ya Indiana, kuri mikoro ya Edi Rwema, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Icyemezo cya Joe Biden ntabwo ariko nari nyiteze cyane, ariko ni ibintu byagaragaraga. Umukuru w'ishyaka ryacu, perezida wacu Joe Biden yarakoze cyane iyi myaka inishize, na mbere yaho yakoreye iki gihugu igihe kirekire. Ntabwo bintunguye cyane, nta nubwo navuga ngo birampangayikishije kubera ko uwo yashyigikiye, we yatubwiye ko ashyigikiye, yadusigiye nk'umukandida. N'ubundi bamaze imyaka 4 bakorana, ari Vice President we Kamala Harris. Ndemera yuko Kamala Harris afite ubunararibonye, ubushobozi, ubumenyi bihagije kuba yayobora iki gihugu. Rwema yavuganye kandi na Professor Atanazi Gahungu, umudemokrate nawe uba hano muri Amerika ariko ufite inkomoko mu Burundi. Ntabwo nari niteze na gatoyi, ubwo hari benshi bari batangwe kuzabarabaza bati mbega none yoramuka tabandanije yiyamamaza bati mwemwe kwemera nde. Oya, twatangaye. Ibi bivuze iki ku mahirwe y'abademokrate? Hasigaye amezi make gusa kugira ngo abanyamerika bajye mu matora y'umukuru w'igihugu. Bivuze ko umukandida mushya w'iri shyaka azaba afite igihe gito cyane kugira ngo yiyamamaze. Ese urabona ibintu bigana he? Amahirwe y'abademokrate arangana ate? Nibaza ko ibintu bigoye, mugabo nkeka bazobyihweza neza bakaraba yuko uwo bazoshiraho wese aba Harris abande ko azoronka kanya na gatoyi. Mugabo kugora bizogora, si ibyo gusa gufata ubuzosubira Biden kwiyamamaza hamwe na Trump, mugabo
ni ukuraba yuko uwo muntu wese azomusubirira ko azoshobora gushira hamwe abademokrate bose bakarengana bakarenza amaso ibibatandukanije bagashobora kuba hamwe. Mugabo iyi minsi ni mikeyi cyane, urazi ko Perezida Biden yaramaze kugira icyo bita debate na Perezida Trump. Sinzi rero ko aho ari huzo musubira zotangurira. Nubwo Biden yakunze kugaragara nk'ufite imbaraga nke haba ku mubiri no mu bitekerezo, ibyo ntibyigeze bimubuza kumva ko afite ubushobozi bwo kuyobora indi manda. Mbere yuko aba perezida, yabaye vice perezida ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama, nawe muri iyi minsi mike ishize wamusabye ko yakuramo kandidatire ye. Biden rero amaze gutangaza ko atazongera kwiyamamaza ku mwanya wa perezida, Barack Obama yahise yandika ku rukuta rwa X agira ati Joe Biden ni umwe mu baperezida bakomeye bo muri Amerika, akaba n'inshuti nkunda ndetse n'umufatanyabikorwa. Uyu munsi atwibukije kandi ko ari umuntu ukunda igihugu cyane. Mu myaka 16 ishize, ubwo natangiraga kureba umuntu wari kuba vice perezida, nari nzi imirimo ikomeye Joe yakoreye abaturage. Ariko icyatumye mukunda kurushaho ni imico ye, kwishyira mu mwanya w'abandi, kwiyoroshya, ubupfura bwe no kwizera ko buri wese afite agaciro. Ikindi Barack Obama yavuze mu itangazo rirerire yanditse kuri X nuko mu ruhando mpuzamahanga Joe Biden yarengeye umwanya wa Amerika ku isi, yongerera imbaraga OTAN kandi ahuriza hamwe isi yose kugira ngo irwanye igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.